Kadang-kadangnya mah. Adia, oh ya dia, numpang nonton si kuat boleh dah. Nonton TV lah pasti. Itu yang malah kok. Lah pasti. Aku minta nonton sekalinya. Nak dulu si kau kafe orang minum kopi. Mengendak kopi aja nonton si konya. Kau nonton aja. Yo, tu mana? Lupa nonton. Ada dong TV rumah lo. Tu mana si kau? Nak nonton. Mana TV nonton lo? TV mati. Juian, ikut sekadar tu sampai lagi tu TV dah. Kau kayak kena cabut lah mu. Cabut kita kalau ndak baik kau lah. Aku beli berangi si kau, dia tu nontonnya. Iku kape nak dorang kalau berangi si kau dah kaya. Sangkonya awak kau ndak gaul. Ada berangi si kau jangan sanduan nilai. Iku kopi di si kau kape nak dorang kalau berangi. Aduh. Gua ni gaul bro. Banyak gaya bantu aku. Gua juga gaul. Gua tak kajui aja lu. Datang sini. Ini numpang nonton TV ngapain? Ini kafe nih orang kena kopi nih. Gua mau beli obat rengek bro. Sambil nonton. Kau kadang minta. Gua kopi rasa berangi gua. Nak capek putu apa busa muncul kayak gua. Apa tu ah? Badia cek tu dah. Subscribe and like and subscribe. Okay, thank you and very much. You got your and